Malu karena yang kanal televisão Timor Post, tanto ihara laran no mesera leo. Tina hira kliuba diocese Baucau lakon figura liderança dom Basílio do Nascimento. E tina hira nyalaran posição liderança iha diocese nen mamuk. Agradece teves tamba fulan hira kliuba Vaticano anuncia ricas fale naramfo pode mais substitui bispo Matebian da Dom Basílio do Nascimento, figura né maca Monsenhor Don Leandro Maria Alves. E ita tene kata tamba figura presença figura phone né. Ita hein kata se lautir kenar né bem mesmo. E atu hatene klian sentimento sarane diocese Baucaunian. Tirma ita acompanha reportagem, entrevista, liam popular ka Vox Populi husi sarani diocese Baucau nebe halau husi itania correspondente Timor Post iha diocese Baucau ba sarani sira tirma ita barona declaração completa husi sarani sira. Madre Bele Temeluk Naran. Sim, hau Madre Lúcia de Deus Soares. Hau Hanessa responsável da liturgia. Sentimento uluk liu ita haksolok. Ami hau haksolok. Tamba diocese boti ne belheta fale ne bispo. Maski foi makalaran triste tamba lakon bispo nebe badala uluk. Mas be liu tetina nida hanesan sentimento triste né. Lua esperança bot no fim, fosse oração no esperança hira kane hotu ketam fale bispo fa unida. Nebe ho sentimento ida haksolok né. Agradecemos na maraumak tamba belharaik fale bibiata nida ho de continua missão nebe Dom Basílio Husikela. Madre esperança pa hoy na to. Sim, esperança ba oi ne maka hein katak haune esperança katak sei lori maraumak ne reino ida ne belar baliutan. Hafon liutan povo sira ne fiar no hanesan bispo phone bele serviço hamuto koni ni amusira hodi bele hatan o haklaken maraumak ni futarlian ni diocese dane. Ita bele Temeluk Nara o sarani usinebe. Dia kau Naram Pedro da Conceição Soares. Pusi sarani parokia Villanova, Sagrado Coração de Villanova kau. Oi sa itine sentimento ba seremonia bispo ko nebe makaban to halau ya diocese Baucau. Nudar sarani diocesano no paroquiano. Au sento orgulho no haksolok. O novidade Pusi Santa Sé kata sarani diocese Baucau ia bispo ko. Bispo nebe jovem nakuno o espírito de servir tamba sarani toma kusi parte nem lakon esperança quase tina ida toma mudar bibi nebe lakon yanain babe o presença bispo no tempo nebe determina aban a ordenação idane saitia esperança bot basarani de seja parte Baucaunian orgulho esperança kata sai bibi ata nebe dia o espírito de servir nebe nakuno o espírito santo o matene odinune lori sarani sira bele ba sucesso ter Santa Creda ni harukan ni hanori. Itine esperança ba amo bispo ko aban nebe at simple tamara ni poso wenza bela ato serviço amuto ko servi dia kliuta itine sarani edese. Esperança nudar sarani no povo ne katak bispo nebe figura phone dane ho hanoi matene inteligência atu serviço amuto ni amo sira amo padre sira no sarani hotot atu bele serviço diocese no rai dane bel dia kliutan tuiri doutrina nebe maroma kakar maroma kanori Jesus Christus hanori po bel fiarnain no larametin liliu lori emasira neba basic maroma. Temeluk Naran. Nara Vicente de Souza Bavida, posição Cefrichuco Manolo, posto da Malha. Anesan sarani Katolika diocese Baucau oi sa itine sentimento ba ia cerimônia ida agora. A cerimônia ba ordenação bispo nebe que funda da agora ia Baucau ne hau no da parte sarani no da mais autoridade ausente contente teves. Kama foi na que tinha bispo do Brasil do La Pontia, nessa sarani Baucau, nessa minha bibiata lá já. Também né maka
agora ada ke abang atau halo seremoni dan ini nudara autoridade nudar sarani sente contente tebes va seremoni apa ini Esperança itania saída makia atau nene itania bispo ko nene bel halau servisi dia kita. ya tanya bispo ni beka tu mai tambah dan ini anak sanudar maroma ni anak beka tu mai bau kau asal na fati amasan para makunya o confuan atau hamete niutani a igreja católica e Timor Leste diu ite de sesebau kau nebe foi na dau kalau tiana do Brasil agora hamete niutan tamat tina rua nebe que ita bahia bibiatan ita sente laran susar nebe abane contente tebes dese hamete niutan o conforme aroma kenia no na Jesus Cristo nia mandamento nebe que mai habelari ya parte lorosa Tabele temeluk nara sarani usinebe. O Naran Teresa Guterres, Sarane Husi Bocau, Paróquia Sagrado Coração de Jesus Vila Nova. Misi itne sentimento do cerimônia be bispo ko nebe makabang. One sentimento ba ihebe atu sermônio ba ihe bispo fong idane au sinti kata contente liu udar ami sarani Bocau nebe clear lakung bispo nebe Dom Basílio ba ihe lorong fulang otinang naruk ami lahetam agora sinti contente tamba ami hetam fila farina bispo fong ida atu servi ba ihe ami sarani husi diocese Bocau. Itene esperança saída makia atau nene ako bibiatan ko nene bele servi dia klitenia sarani da diocese Bocau. Bahawne esperança ba ihe bispo fong idane kata nia sei bele dori duni ami sarani diocese Bocau tomak amutu ho dia ami sarani fier kata nia sei lori ami ba ihe dalang nebe ke ami sarani Bocau akarak atu pronto lori servi ba ami sarani Bocau. Maluk sirhoto ita rona tiona expressão sentimento husi sarani sira husi diocese Bocau ni sira tau esperança tebes ba liderança fo Dom Leandro sira hein katak Dom Leandro bele mai lau tuir banati tuir na fatin knar nebe mak bispo sesante Dom Basílio do Nascimento halau tiona e sira fo fier na fatin atu figura idane continua belar na fatin maroma ini doutrina sira maroma